بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. وبعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga umat Islam, sanglit iban puji pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam Nabi pilihan junjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih-masih kita niyo hapagsalsilah akahalan sin amradul ummah, mga sakit timapu ha ummat Islam. Harumi ni mga umat Islam kuma naisab kita niyo tapik tumaallok damaun pa amrad pasakit di majatuha mga muslimin. In maksud bukon hipagpaandig atawakan pangatak sumagawa ha maksud mag-ubat sin sakit. Sabab kabalikan ko sa laggu musibah dahin doon ha manusia apabila kaingatan niya in siya nasakit pagsakaliri siya lumawag asbab ikaulikan niya. Harumi ni suysuyan takamusin hambuuk sakit mapangsan nananap sarta nagkuyanap hajasad sin ummat Islam hazaman bihaw. In sakit ni mga ummat Islam in pangsan niya bang siya kumugdan pahambuok manusia majul janasya malawa in barakatnya serta tistisun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakarajaan yaun dain doon kanya. In sakit ini mga umat Islam amo na yung pagtahon intisyarul riba, pakarajaan riba.
in riba hazamantan yubihaun, di nahi kapaglimbon pakarajaan limatag na. Gamman nahinang na siya ini pakarajaan biya dagbus harusun na singkaywanan. Gimaan na hapangatayan si manusia in riba, sambil hipanuisuy nila biasin sa kaula-ula inhinang yaun amo na yung pakarajaan riba biasin sa kaula-ula bukun langgal syara' pa Tuhan Rabbul Alamin. Ang pabang mukitaon in riba mga umat Islam kiyun taratud sa sinagam Islam. Kiyun taras sa sinagam Islam sabab in agam Islam panghindu sin agam Islam ibansin kakahinang sin riba di tuod magtugna malay. In Islam lang daakit pamagkasilasan. In Islam lang daakit bangaon tay manghud mo barhajat suway mo tabangon suway mo tulungon hanganin ka mo magtay manghud haagam Islam wayroon haliw-liw niya asupaya siya makabalungkahan, hasupaya siya makatindog dahil hamasaalla iwan musiba kimukubdan ka niya. Ampain riba balis ka. Waw-waw-in siya tumabangkay mo. Indagbus niya tabang sumagawain hakikat niya sup-supun niya sambilin dugo. Dihilan kau sin babusan kau sa inhaliw pipikil sinta o magririba supaya kau majulja na di na kau makaiga kami sana. Hangkan din agam Islam iban sin pakarajaan riba law sin bahasa Anggalis paradox di magam. Hangkan dak yun tara siya sin agam Islam sababin siya kuntaran yung akhlaq marayaw mangdahi siya pamag-igilin manusia mangdaaki siya maun paamuin hikajul jana sin manusia bangbiad dinin manusia amuin imikot in kabayaan maka nasadya siya misan paintay manghud niya malukos na ang kandak yun tara siya sinakamis na sabab in kamumulahan niya lando intaw doon nakakamumulahan magbing pabaran sinta o magririba atawakan kamumulahan hapangandatan sin manusia maghinangkan niya atawakan kamumulahan ha society amun himhinangkan niya saplang hangkan din Allah subhanahu wa ta'ala biyahalli ni atud kita ni dain hapakarajaan riba ilan sumut papakarajaan niya iman kumaun alta dain hakanda riba liang tud kita ni usin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala sambil biyaitaan niya kita ni halom sin Quran
in karudduhan sin manusia, in usahan niya ganda riba, magkaon masub haalta ganda riba, in karudduhan niya haadlaw qiyamah, bang gumawa na in manusia daing hapakumulan, in katan gumawa nagtitindog maruntol manaw pa parang mahsyar, in siya pagguwa niya ri siya makatindog, biya siya hantang jijilaka sin syaitan. Ubus maligad, limingkod, maligad na isap, mag-ilod, datod hantang sin manusia amuin siyaway atawakan jilaka sin syaitan. Yarin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran Suratul Baqarah, qala Allah ta'ala الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبنال تؤد فرمن سمها شكسي الله تعالى الذين يأكلون الربا أموين مغسلا كما ألتا غند ربا bang sila gumwa ding hapakubulan nila adlaw qiyamah, la yaqumun, di sila makatindog tolid, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu asyaitan min almas, malainkan dia sila hantang sin manusia amu injijila ka sin syaitan, di makatindog, di makalingkod pag syaitanun pagkagod. Ang kandalong sin Abi Qatadah, bang kaulong niya makita haadlaw ka na pagguwa na yung hapakumulan bihanin hantang paghimun na kun nakaw in manusya yan ding ha mga manusya masubakan na riba. Unindusan nila ini unin sabab in sabab bukunhat sila kumaun alta ganda riba sambil pindahun nila penhukuman sin riba dumaawa pa kung sa'y nilaw nilanggal sarap usaha sa'y nilaw niya taglugtuan na mo na isablong niya. Ang kanding farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu ash-shaytanu min al-mas illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Hangkan sila nabihadto in kaunan nila adlaw qiyamah sababin pamong nila remidto ha dunya innamal bay'u mithlu riba in pagdagang-dagang biya dalong niya sinhinang na mo riba ini tagsibuk nila dumawa pa hinduan mo hinang yan langgal sara pitwalong niya sin mga ulama di makajari yanun pa ko o isad tulong niya wala nila kihatihan marayaw usahalong niya tapamanapat in untong makamu daawahan pa kaw innamal bay'u mithlu riba ang pakitabiantangan sintuhan Rabbul Alamin hukuman di na mapinda sambil padlaw qiyamah wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba hiyalal sin Allah Ta'ala in paglituha aturan wa harrama ar-riba iban hiyaram nin riba sambil padlaw qiyamah di man jari dumatong inhammuk zaman mapindain hukuman sin riba mahinang halal abadan. Law sin mga ulamaul usul in ayatin nas hati sin nas tiugila tuod in siya hiyaram mutallak sambil padlaw qiyamah nain manusia
Amuin sumud bahinang yan. Impanganalin niya bang siya simud dahin doon, magtatao din sin niya. Magkarayahan na siya, makamak kita puunan dahin doon, nasa siya. Amunad to ni kajuljana kanya. Wayroon manusia simud papakarajaan riba bang bukon in kamaktunan nila maun paamuin kalukian iban kajuljanaan. Intuhan Rabbul Alamin nagfarman halaw sin Quran, yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat. Yamhaqu Allahu riba, tistishun sin Allah Ta'ala pakarajaan riba. Tistishun mga umat Islam yamhaq. Misaning kalima sadya yamhaq, nakakalkalain haruhul niya makabuha. Inhatisin mahaqin ibang habahas sa Arab. Amuin kaon ang pasyahirak dak palupa. Amuin bounce niya yan to, biya siya kalkalain tingog yamhaq. Yamhaqullahu riba, tistishun sin Allah Ta'ala. Insumud papakaradyaan yan, magkarukaan. Insumud papakaradyaan yan, malugi. Insumud papakaradyaan yan, magsusun. Ano yan din makna sing kalima yamhaq? Sabab simud siya papakaradyaan, parakala riba, biada siya imian umatuwa kupatuhan dahon kumagpuno. Wayroon biandaan sin Tuhan halom sin Quran dahon niya magbuno bang bukon amuin manusia manghalali parakala riba. Hangkan dasuway kita maja ka mga umat Islam. Infarman sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا kamu mga beriman, ittaqullah, sampurna anin kamu kani Allah Ta'ala. وذروا ما بقي من الربا, iban tinggalin yun ang paghinang riba. Pagtawbat inyo na pa Allah Ta'ala, bang kamu nakahinang nakauna inyadto lima bay na pagtawbat inyo na in kuntum mu'minin, bang inkaunan nyo bariman. Fa in lam tafa'alu, sa bang kamu di na magtawbat, di na kamu humundong sing kakahinang yan, agarun nyo rin hawa napso niyo, agarun nyo rin kabayaan sin hawa napso niyo, fa'adhanu biharbin min Allah, natagad in Allah subhanahu wa ta'ala siya in mamulukay mo, in ikaw iwansin siya halong pagkuntaran. Nakumpas na tuwa, mano siya duma magkuntara patuhan. Asal magkamingi, pila sadyan mano siya, timag na hasimi-simi. Haplano niya impanganali niya nyaon hatman juman ang gatos pila naluhi, di na makabayad. Imanak in anak imanak, in anak nag-apo nag-anak-apo, sambil di niya man kakausan, sambil kayo yung pusaka-pusaka kaniya tiyo-tiyo dah kiara kaniya. Wallahil azim, pila sadya manusia ako syaksiyan baran simud papakaradyaan ni sambil kiara kanging bahay naway mahinang ikawin
simod paparakala yan nagsulat ka mo kontrak. Wayroon ika-discuss mo, wayroon ikaluhat mo. Nasa na kuman ka unay kayo. Yamhaqullahu riba. Tistisun sin Allah Ta'ala. Wa yurbi sadaqat. Arapon yung pagsarak ka, yung pagtabang hakarna sin Allah, amoy yung pasagdoon sin Allah Ta'ala. Amoy yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Pataasun yung darajat sin manusya, makusog magsarak ka, karna wayrun haliyuliyo. Yung maksud niya karna sin Allah Ta'ala. Ang pinambuk at tutimabang, sa along niya po asang kamulan, imbayad buka ko along niya ta anak na. Bukon sa tumabang sa tumabang. Na yung panganalisim manusia, mamos, mangutang, siya rin nabalong niya, pagtuwat ang tamaan. Mahang na sa inilong niya yung opportunity ni. Bangin nilong niya lumabay, na sa inilong niya magbig. Siya rin. Pagtawbat ang tamaan pa Allah Ta'ala. Impanganalin niya rin doon na sa umuntaya. Imbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matarang masawa. Hinangon tapad duman hakamuhit. Banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam حسنا الإمام ابن ماجه وهو حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان مآله إلى قلة ويرء ما نسي sumud papakarajaan sin riba panganalin niya umuntayaw na siya rin doon illa kana maaluhu ila qillah bangbukon in kahinapusan sin tauyan halom kaluyan usya tabanggaw utin pangatayan ta in pamarat siya ta hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam suwayway pangduan itlak kato sin Rasul yamhaqullahu riba gamman ayatin na may takatu tanyo sinimparakala riba bang kau sumud maun di kau tudunun tayo di kau makausaha misang kau makausaha hamasa haupo na sa bangyad tulimikot na bang mga upama kung maglibot amuin dumatong na yung busong maun kay mo haparakala amuin pagriba imano siya agad-agad di makabalong kahad sabab sin musiba iban sin bala ng Allah farman sin Allah subhanahu wa ta'ala وما آتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ono yung pakarajaan niyo simod ka mo pariba hasupaya long mo tumaudin alta mo fala yarbu inda Allah pangatun sin Allah ta'ala rin siya tumaud gammanin siya way barakat in siya alta malummi di kabayaan sin Allah ta'ala ampain Allah subhanahu wa ta'ala rin siya magtatayma bang bukon malano ahadithin jungjungan na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahadithun sahih inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyibah in mahasud siya Allah subhanahu wa ta'ala marayaw iman malalo wala yaqbalu illa tayyiba iban in siya di siya magtayma bang bukon malano si hukda kaalta atawakan kabdangan in pagtayma unya amo in malano in malummi iban sin najis di niya pagtayma hangkan da mga umat Islam bunal di tasayni
madagayray katan in kahanan sin riba in hukuman niya siya mamarahinay ni amo in makahimati ka to pangadyo untay kahalan niya supaya kita rin makaamo in makalanggal sa rapat Tuhan Rabbul Alamin karena makabuhat nasabot hadith in hadith sahih Muslim قال النبي صلى الله عليه وسلم dan kan Jabir قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء بأن سن رسول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله لعنة سن الله تعالى الله أكبر ونين معنى سن لعنة إن هات سن لعن أي الطرد من رحمة الله بيولو سن الله تعالى إن همك ما نسي عليها رحمتنا أم يدم معنى سن لعنة بيولون سنتها عليها رحمتنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا يشير لعنة سن الله تعالى آكل الربا ما نسي مكك أنقند ربا مسوب siya favorite sa wablong nin ini idatod kita long niya mabinsana at nakuman ko long niya magpabus in balik niya kay mo aw naunto la'ana Rasulullah akil ar-riba wa mukilahu bukun hata mo in magkakaon ganda riba iban sin magbakaon kaniya wa katibahu iban sin simulat sin kontrak ilaw ning kontrak antara ni itsa biha ini katibahu wa shahidaihi iban sin dua saksi simaksih barakala piyagmul kaan sin Tuhan agad sila katan ang panagbanda in Rasul qala hum sawa'in katan sila yan sama sibuk kata hayta nabihan in nagsulat ay nakalamod in simaksi way lamod may talyamod sin Rasul sabab sin pasok iban singi sin riba in sumuok mo masurog siya bukun una-una sabab bang mga upama kunday hindi ka to simuok kau di makaw nagbalon pataw kuntarahan nahasabo sin pasok kaya sabuhan kau rin doon nasabat kau kayo inta o maggaganda riba kuntarahanin kuntaran ni Allah Ta'ala supaya kita rin maksud malapay kita sin pasok niya hangkan dahakayman ang riwayat sin hadith bista sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pakarajaan riba dusarakula hikajuljan ahmanusia bada sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadithin yang sahih al-Bukhari dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat hal iniyo ani biniutun impitong kakinis dusarakula hikajuljan ahmanusia isa قالوا وما هن يا رسول الله لو سمع الصحابة قالوا نمان يا رسول الله قال الشرك بالله panagna ang pagsirik patuhan Rabbul Alamin inhikarwa
was-sihr, ibansin pakarajaan pagsihir. Inhikatuniya wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bilhaq. Amu in mamunu ginhawa baran wala kautiyugutan sin Allah Ta'ala wairun kapat. Inhikaupat niya wa aklur riba, ibansin pagkaon ganda riba. Dain mga hikajul janakat. Inhi kaliman ya wa aklu malil yatim, iban sin kaunun mo in alta sin yatim zulman wa udwana, pag-anya yamu kami bininan sin maas aun alta kailo sarab sin insya yatim sibi wayroon gaus kaunun mo iban lungkupan min tawya. Inhi kaunum wat tawalli yawm az-zahf, iban sin magoy hapagbunuan, iban sin syatro dahin doon hapayring lain. Inhi kapitu wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, amu intuhumahun sinhambu'uk manusya inhambu'uk baba ibara'iman tuhumahun niya parakala pagzina nian ning kamarwan simbabaiyaun main kaning kaunan wayroon pamuksog iban wayroon panghati-hati sin amuin parakala na sabot niya. Dusarakulan nahin Rasul sallallahu alaihi wasallam kisahan niya kita niyo hawakto siya nag-mi'raj. Hawakto siya nag-mi'raj, pataas sin langit. Kisahan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadithi niya sahih al-Bukhari na in kan Samurah ibn Jundub. In hadith nandu in habani. In tahu an yakaun tasajjik kalahihanta. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fantalaqna hatta atayna ala nahrin fihi dam wa fihi rajulun qa'im. Dibtuman kami lungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta asin langit dia nilana aku karwa kaifa nan riwayat in malaikat Jibril man sin Mikail. Kaya kita nila ko sing kahalan, sing kabinsanaan, sing manusia pinarka jahannam. Famaqarna ala rajul, nakalaway kami lungsin Rasulullah ahambuk sapa sapa namin dugo na pula wa fihi rajulun yasbah, sakaliaw dito usog lima langoy haro. Pag-usaw ni sabha higad sin sapayaun rajul usog timitindog biyadihi hijab sarta naguunin bato. Dahin doon man naglalangoy haro in manus siya yaddo sarta makamuling kagbahiho. Laulun man siya maglangoy maun na siya pahigad kaddoon siya sinusog ang palaklako din simud niya ang parasukan simbat. Magbing na isab-sarab sin bisa iwan sin parat sin amuin hinang kanya sin usog yan tumagbing na isab sa lubak. Laulun na isab siya magbing na isab siya maun bihanto na isabin hinakon kathir. In Rasul na ajay nangasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril qala man hadha, sinong nintawiya inakhisin Jibril kanya ya Muhammad hadha akilur riba, in kita mo yan amunanin tumbas sin manusya masub magkaun alta ganda riba. Hakayban ang riwayat sin hadith hamusnad sin Imam Ahmad damit yan suy raisab sin Rasul kato hawakto siya nag-mi'raj. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجلا أو ثم رأيت رجالا بطونهم كالبيوت أو كيت أكو mga kausugan halong sinapilar ka dyan intiyan nila miyumuskag
dia hantang, dia lagu baik. Fiha hayat, hipuk sinhas, magkuling kung inhas, halom sintian nila. Kita kititilangan ding hawa. Magkuha inhas, ding hasimot ding hailong niya. Hipuk sinhas, sinhalom tiyan niya. Wala nakasanda ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakaasubo pa Jibril. Qala Jibril, man hadha aw man haula? Isusila yan ya Jibril. Insabu sin Jibril, haulai akalatur riba, silananin mga manusia in usahakan da riba, in pagkaunong ding akan da riba. Pakala, makamuling kabahin mga manusia. Sakit na kulang. Mamarahin na. Inkangian singgan da riba. Hanasabot sinjungjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رواية الإمام الحاكم في المستدرك لأن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. إن جند ربا 73 بابا kapituan tagdulawag kangihan. Wa aysaruha, in sa baba-baba na kangihan, makasin usog hapaganda riba, in bugat niya, tabiya da kuman, biya sinzina niya hiinaan niya. Amunad din mababa. Biasin zina niya nahiinaan niya, wal'iyadu billah. Hati ko mahawayroon manusya. Amo pa kain himinang insumay patpapikilan niya, wal'iyadu billah. Sabab singisin hinang niya. Naman siya mahukaw hinang niya. Subay labing kahukaw niya kalipa. Sa baba na dusa maka sinmano siya pagriba. Biasin amu insuukan niya hiinanya wal'iyadu billah. Hangkan dah kaibanan riwayat sin hadith. Dan kan Abdullah ibn Hanzalah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 سنة. درهم ربا إن hambuk pilak, usaha hambuk pilak, kaunun sintau, pasurun niya palom sintian niya, hipamina uno-uno na, sinkaingatan niya inya unsin dahing hariba, أشد من 36 زنية labinni niya rin sin makakatlo ang tagto siya magzina. Hambok pilak. Kaingatan niya riba. Pero ngun niya nasadyan mata niya. Pasurun niya rapalom sintiyan niya. Kaingatan niya sin riba. Inkangian sinhambuk pilak, simud palong sintian niya rin hariba, kaingatan niya labi rin sin nakapagzina siya nakakatlo ang tagtuzina. Allahu Akbar. Ay bunin hinangunta hazaman bihaun ini mahunitin pagtangkis imbunal niya hazaman biasin zaman tanyo ini wayroon manusia hindi makaon riba. Aun nasadjari mo nasadja kasayuhan sa imahal ka wala mo pintura. Sabab banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
أحاديثها صحيح البخاري رنك أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام. Dumatung day zaman in manusia di na magparuli bang day hawno nakain alta day nga halal ka atawakan day nga haram. Akayman ang riwayat sin hadith dumatung da in zaman in manusia wayroon buli rapat in siya makao sabab sin liwat madtumali aun waktin sunod maun kayo bakkas day nga parakala pagrila naunihin ang unta makamukain hadith hambuk pilaksadya na miring singkatlo ang tagdozina unin hinangon tawang kita ratungan sin at tawakan sarakkahan kita rin hariban lausin mga ulama bangkaw ratungan alta at tawakan aun sumarak ka kayo muna bang alta di mo makajari sunuhon at tawawang mga pagkaon usibaan haram besim magjatuha kaybanan dihilan bukas pag-ingat man long niya rin haram hiyudhod ka ilo parahan di man jari sababin yaddu tabdhir in haram di siya ubatan sin haram isyari siya makajari usibahan hikaruan niya di muray sab makajari pasurun palom sintian mo magbumpaat ko kanya kaya ngatan minyaw alta din haram pagkaon din haram sakali sa pirungon mo na sa dyan mata mo kaunon mahug kita pahadik ibanin manusia di na magpikil bang haram ka atawakan halal kumaon na sadya sinuay midda pirungon niya na sadya mata niya naimbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kayban ang hadith ayyuma rajulin nabata lahmuhu min al-haram fan-naru awla bih isyushim manusia simulig in ginhawabaran niya timambuk in jasad niya siyod siya unod sa labsin haram fan-naru awla bih kayusin apinarka jahannamin matub kaniya wal'iyadu billah unin hinanguntan in hinanguntan niya muna rin siya manjari usibaan di day siya manjari amuin pabaran mo kumaun kaw atawakan pakayon mo salusin mga ulama papagtupon mo in alta malumi pamalumi dia din hantaw niya usalon mo in alta yaun hipagbangon mga tampatlong ta mga kasillas malumi atawakandan paggihikan sinta ayaw mo tabarro amaon patampat sutsiga sin mga pagbangon masjid suway siya hug harap mo sabi malumi papagtupo niwan siya malumi pangaran kasilyas tawakan uno-uno na bangsaw pama wayroon na tuod kabakan mo karena jukop na marayaw na indan aw nakasilyas singkatan jiyari singkaymanan mga ulama inhi panarak kamu siya pakaymanan tao bisyar
ayaw na ko magbayta ka niya. Ayaw na ko mamayta ka niya. Amo yan ito yung last solution. Arapon magdoy pararan mo. Okay maran mano siya imyan. Ito sabi makajari simo na lang niya sin. Yung pagbidda ni man sin kayo ba na? Ang pagbidda. Ang pagbidda. Yung pagbiddaan psychological long simbasa. Sababin mano siya tumawakkal siya kumaunsin haram, impanagnaan, mabukat pa pangatayan niya. Biyansahan haram. Panagnaan hinang mo, mabukat. Kad ko biya, pipirong mo yung mata, misanin na mo yung sumungit ka niya. Pag-ubusyan to, sumod na palong sintihan, gumaan na kayo. Sa daon na tiyagdan, paggaan yan to sumulay na isang kohambok. Sambil maig na halong simpangatayan mo yung ngisin haram, sambil lumag na isang koharam duhay. Bihaan to na isa bin manusya, tumawakkal siya kumain haram, kumaunday nga haram, misan tiyo-tiyo. Pagbalik yan to isaban niyara, amo pa kayong tiyo-tiyo, misanin mataod kumakas. Sabab na biyak sanas. Maig na bang mga amo indawat mapapas na. Iban sing maig na yung amo indawat niya mapupod na siya. Maig na amo kaharam. Iban sing bukat sin haram. Hanong sin pangatayan ta maig na. Sambilin manusya bang maubos in haram ya lumag na isab si haram buhay. Labang aun na isab dimihil kanya parakala haram. Bukod na mabukat kanya sa mayta. Aun na tiyanuran, aun na karyaksahan niya. Kanday sarahyan lang. Ayaw. Lain riba, matuling ginisan niya. Matuling ginisan sin riba. May kita madjaka. In ashar riba bihaun. Amuin, kaingatan siyang kamatawran amo na yung pagtaon riba duyun. Amuin riba pagbusin. Babusan kausin. Salong niya 5% long niya puwasang kahulan. Aun kayo manan mataas-taas. Bukon na 5-6 5-7. Aun na kayo manan 5-8. Napinda ng kahanan. Kaunon kau mayaw kau naglilingkod-lingkod ako simbay mo, halaman simbay mo. Nanunong to. Kaunon ko sinamuin nagpipilot-pilot. Mambiasahal niya. Kaunon ka. Nalong niya wayrong mahinang mo yan. Ayaw nilang na kapital. Kadto ko lang na pag-usaha. Na hindi ko isa binikuha. Ano ko na ito? Pagdagang-dagang kolong niya. Sa along niya bang ko magbayad? Kuasin amuin bang ko magbayad? Panagnaan bayad? Nasuway lang niya ang biyahe ni percentage. Haman yung pagdagon ribad duyun. Hazaman sin jahiliyah. Asal-aun na yan. Nah. Hazaman sin jahiliyah asal-aun nin ribad duyun. Sambil miyaktal sin agama Islam, sambil namuhi hazaman biha. Amunan in yanin bulian sin usaha sin ba. Mamuskaw nataka percentage. Qawlan wahidan haram, di makajari. Di makajari. Lending, di makajari. Animan tamang umat Islam. Marampa kita sumandal sin pasok sin hapdi-diha dunya, ayawin pasok sin pinarkajari. Mahunit. Maraw pa yung sumandal kita riha dunya. Ayawin pasok sin pinarka jahannam, di kapan-panan. Ribad duyun. Aw
sin nakauna. Ribal buyu'. In ribal buyu' nabahagi nagdua. Pagtakon nila ribal fadl, iban sin ribal nasi'ah. In ribal fadl hazaman nakauna. Ibarat magsambing. Batin nakauna wayon pasib. Amoy pagtakon sin Arab muamaliyatul muqabada. Pagpaliusan dyan. Indeng harim marumalong niya mga bukas sambian ni sabsin deng ahiran masayula ta uno ribal fat unin aturan haya in aturan apabila in pagsambiun min jinsin wahid hang kasibuk bukas iban bukas tirigo iban sin tirigo bulawan iman sin bulawan bang magsimu ini pagsabi so ay maka din tu syurut ba't kita rin mahupariba impanag na ang syurut at tamathul subay tuod ang kasib ang kakilo rin di ang kakilo rin ang kakilo hulma na isa misan pa magdugaing nin anwa nila. Misan pa imbukas mo yung burdakul, imbukas sinambok yasmin, sa putikain sila min jinsin wahid, bukas subay ang kakilo. Ito yung pagtaon na tamaso. Inhikaruan niya takabo. Hati niya magtukbal-tukbal rin doon. Bukun tukbalan ko sinambok lang mo konsum na yung kako. Di makadsari. Inhikatunya al-hulul hatinya biha untuk tu syurutnya sa bang idha ikhtalafat al-ajnas bang di na magsibu inhi pagsambi bukas iban tiri duara kumaning syarat agarunta supaya kita di mahulog parita amurakumanin takabog iban sin hulul amuin magtukbal tiyukbali iban sin biha wayroon dasaan niya bang bukon magsibo in amuin hipagsambi misan long tayo niya nakataod ding hayni bang sila bukon dahang kasibuin jins nila jais dalong sin mga ulama suway takay nga tanong ko in mahunit, in mahug kita paparakala sinriba. Ang kanda mga umat Islam sabab sin kamudaratan sinriba. Uling kamudaratan sinriba. Bihaon na, wala tanyo ini. Yan pipikilan sin parinta, iyon din amuin pagrita. Ingkay ba nandi pabayan? Kabuyanan na mo na lang. Uy sablong ningi. Naingi sinriba mataw in kamudaratan muna kamudaratan ha pangaddatan sin tao magririba in tao magririba napsuhan surun na igil iban surun na siya amu in tama atin yan napsu na kalalo iban wayroon na pagtali niya innamus kanya yaon makatindog balik atawakan uno-uno na bukod na mahal ka kanita mangunin mahal ka kabayaran siya makausaha siya san pa ka kaya kang muning katan basta ko makabayan ka tumubo din doon inni sin pangaddatan iban singi sin riba kakahinangin sin Yahudin panagnaan tagbaktulan haparakala riba pagbang Yahud sawabin Yahud bihani naktal nila hut-hutun sup-supunin duko sin manusia na maun ning ang pagjangki-jangki maun ning pag-igil-igil amin tao na kamo
ubos ka niya yan, tumatunak ka niya, sambil maulit pagkain. Pag-ubos in tao umusaha, sinribari na mabaya, maglukto, na mabaya mo in umusaha, tuod baran niya magulas ang sarili. Suban na siya. Tingkatlong din ini. Di nakulong niya mga magpala, magsangkil, magkatano. Mag-receive na kumando. Nainjuma to ha umat, inkusog sin umat malawak. Maghali-hali na sadyang kataan, tumagad sinamuin anak ng hari. Narugain pa inamuin, kamudaratan ha pag-aka, mamulka sintuhan Rabbul Alamin. Nahakatilo akan uling kamudaratan niya, mababa na. In pagriba, tawang mo pa siya. Ay niya unbihaon ha International Bank, ha Swiss. Yaon kata ni nalta si Muslimin, Sultan, in Prince, in kata. Likot minsan bilyon sin. Nahanap pa kayo anak yung kata. Harap pa Israel. Hipami sanjata. Hipamunuha anak Muslim. Nabihan tunay sa pindikat. Hangkan na suway magpikilanin Muslimin bang uno ni hinangon nila. Uno'y sabi mahinang nila. Mapanaggo nila, mapakusog nila in amuin. In kusog nila iban sinamuin gaus bius kanila sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nasangab singi sinriba mga umat Islam. Hiyaramtud gato sin syara. Dakulaing kamumulahan niya. Haamuin hinang taniurum adlaw asal na tuod. Asal aun na sadyahi paglangbat. In hinangon dapat kita safety. Bang aun pakaradyaan di takaingatan ayaw mag-usus. Hipangas mo takauhan. Tuan? Kung niniwi ang mga surong na mo surun usaha. Kung daba itagilid. Di daba kami makasud pa rin ba? At tawakan makasud kami. So ay tayo pamasud. Sa mabbangsaw pa, manapso na sadyang akaroon mo. Angan-angan, halumsin umulong mo, umuntayaw na kuri, nasabot ko na panagdaan lecture, bakunin, kahalan, sinamoy ginawa maranta. Ituod kita pa kami sanahan. Inkabtangan yan itong mga umat Islam bilang patuto. Bilang panghimati. Karna iyari kita niyo hazaman bihaun, 5 paun pakaradyaan pagriba. Suway kita tumangkis, iban umanib, hasupaya kita malagpas dahil hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang manday sa kita niyo lagpasun sin Allah ta'ala dahil hasiksa dunya iban sin akhirah, magtaruntungan kita niyo adlaw akhirah, mahuli. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.